Dekat tiebreaker rung final seka Manchester United hake FA Cup pelem ke Real Madrid ya ke Barcelona hake La Liga job ke kenhun Mbappe ke PSG hake Ligue 1 pada yang sembahaya piki paralog ki berjumpa ki video hake ne ke channel hake jingla ke semifinal hake FA Cup ke Manchester United persya ya ke Coventry hake ne ke jingla ke Manchester United ke layok Bandung seka final dekat balapan pelem ya ke Coventry dekat tiebreaker haba phai shkane ke jingila kai nadok basdang hadok bandakut ke cispa arpe menit baro arte legitim kilekut da ke jing kai damar lai gol hakane ke jingila kai I komba ke Manchester United kala ban penlim suk ia ke Coventry hakane ke jingila kai namar hadok ke menit ke bosan pepra ke Manchester United kala tambik Coventry dalai lanot ia ki gol jong ke Manchester United layok ban thap da umak tu mine hak menit ke ba arpe lai Bots ke gol jong Harry Maguire hak menit ke basa pusan plus iwe. Bat ke gol ke balai layok ban tap de Bruno Fernandes hak menit ke bosan pepra. Henry naduk ke menit ke bahnya pawai ke Coventry kalau sedang bat penpai yakini ki lai gol jong ke Manchester United. Bat yakini ki lai gol jong ka layok ban tap dau isim hak menit ke bahnya pawai. Bots ke gol jong Usi O'Hare hak menit ke bahnya pawkandai. Bat ke gol ke balai layok ban tap dau Ashworth hak menit ke bakandai pew plusan. Ia kene ke jingila kai lahap ban rai ka dekat tiebreaker ban rai manu ban yorung ceka final pat habawan ban shoot ia ke tiebreaker ke Manchester United kala la ban penlem ia ke Coventry da saw la ar pat yorung sendon ceka final pat kan yakun persya ia ke Manchester City haka ar pesantrik banai me arajar ar pesaw haba phai ke jingila kai haka La Liga ke Real Madrid persya ia ke Barcelona hakane ke jingila kai ke Real Madrid kala la ban penlem ia ke Barcelona haba phai kene ke jingla kai dei ke Barcelona ke bayok shoban pen khi ke jar dang hak minit ke Bandriu lengba u Christensen andai dei hak minit ke bakat para ke Real Madrid kali ban pen phai ya kene ke gol lengba u Vinicius Junior bat hak minit ke Bandriu pukandai ke Barcelona ke letam shikmat lengba ke gol ke Balatep da u Lopez andai hak minit ke banyak pholai ke Real Madrid kali ban pen phai ya kene ke gol lengba u Wakas bat ashwa ban waino ke jingla kai kata hak minit ke bakandai pe plus iwe ke Real Madrid kala tam shikmat lengba ke gol ko letap da u Bellingham pad hadok bandakut ke jingila kai ke Real Madrid kala la ban penlem ke Barcelona dalai la ar hakane ke jingila kai haba phai ke jingila kai hak Ligue 1 ke PSG persya ke Lyon hakane ke jingila kai ke PSG kala la ban penlem ke Lyon klam dalang u Mbappe haba phai ke jingila kai ke PSG kala ban pan khi ke jar dak hai ke menit ke balai lengba ke jing kala tap hi urang elak kai jong kalayon kata umatik ia ke gol ke baar layok ban tap da Beraldo hak menit ke Henry ia ke gol ke balai bat ke basaw layok ban tap da Uji Ramos hak menit ke balai puar bat ke basaw puar bat ia ke cikol jong kalayon layok ban tap da Unuma hak menit ke balai punyau bat hado ban akut ke jing elak kai ke PSG kala la ban pelem ia ke Lyon hado da saw la kawai hakane ke jing elak kai kuble shibon ya piki paralog ki berjumpa ki video hakane ke channel ngin skendo pat hakawe ke video kumble shibon